Assalamualaikum dostlar, sizlerle birlikte ben daha çok hızlı. Bugün sizlerle birlikte dostlar ne isteyimiz öylesler. Yağında Minecraft modlarla oynayıp bulamaz. Şimdi de Lucky Block aşu. Ben қазір свой экранını çalıştırdım. Dostlar ben de mega kırdım выживание. Yani dostlar biz bugün dostlar oynayımız. Şimdi de Lucky Block aşağımız istiyor. O kaskarlar. Halaysınlar. Пути. Қалайсың? Ой, Анама не басып қызғанды бұл. Давай, рука, Қазақтарға атаққа жасамай қойдым, бәрі өліп. Ал достар біз бұл выживаниені бастайық. Так, жасаймыз достар. Верстак. Все. Палочки, так. Не жасаймыз. Не крикар. Және де балта болды достар. Тағамдықтағызын. Лаки блокты аламыз абитал достар. Лаки блокты алып келейікші. Кеттік. Алып лаки блоктар. Қалабыға келіп. Өсілді ғой. Lucky Block'tan Lucky Block'tan kaydasın var. Bundan da bekliyorsun. Biz Lucky Block'ta olmamız gerek. Lucky Block'ta oturmamız gerek. 1, 2, 3, 5. Nah. Rahmet canım kuşlatırdım. Махуем, брончик пойдем. Без вас. Невезучий. Стало футбол. Lucky Block'ta oyuncu çalıştıramıyoruz. Dostlar izleyip Анекті тағы vuruyor. Oh my god. Man, şu bizim kanımız Cidden abi kaçıyor. Yazıcı onu yapıyor. Dostlar şimdi Ermet'im Şmer'den okuydu o şu vizit edeceğim. Milyar koydattım. Tavukta yarattım. Buraya katta Lucky Block attım. Wow, как радостно. Ура. Tavuk keşir. Дерзко dostlar. Milyar tavuk tattım. Doğum kişi grill. Dostlar biz yiyiniz.
үй салу керек еді қазір осы үй. Давайте анау жаққа бір эндерперлар керек. Қаяқтан шығамыз екен көрейік. Тең. Просто бір точкадан екінші точкаға бардық қой. Ай-ай. 5 күн. Тік сатпайды еще. Тағы лоп ойнадың жоқса. Достар, не болған айтып берейін сіздерге. Эндерпел аттым. Бір тауын атып едім. Эндер тышқан шықты да. Лаки блокқа болу керек. Кетем Майнкрафт. Тут попал бүгін біздің невезучий. Не получишь, мне там было такое. Лаги перед мамой блок. Прикладываем. Эй, сен видеоны қарап отырсың, бірақ лайк баспадың. Тез лайк бас, әйтпесем мен сені үйіріп алып кетем. Және де комментарий жазып жібер өзіңмен. Топ комментарияңды жаз. Одан кейін каналға подписаться етуді ұмытпа бала. Ха-ха-ха. Ада қойып қалдыңыздар. Қалайсыздар? Tamam dostlar, biz 9 aklımızdan ayrıldık. Babamızdan bir nevizocchi kunimiz bo'ldi deyirsek de bo'ladi. Biz osmen orta videoni ayaqtaydi bo'lamiz. Balo, like bastыңma? Үйге барамын bizi. Ne koyup deyip dostlar. Давайте біздің осындай видео аяқталады. Егер 5-6 яғни 7 лайк жиналса екінші бөлімді шығаратын боламын. Сау болыңыздар.